Yes, reka nanone nongere nkwikaze we mukunzi wacu dawema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Reka nkubwire ngo agaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora akakanya kugira ngo buri gihe cyose dusenkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, ubashe kubona neza amakuru ndetse n'ibiganiro bitambuka hano kuri Ukuri News TV. Nyemerera rero untize umwanya wawe mutoya tubashe kuramburanira hamwe izi breaking news ya makuru aba yizewe, ya makuru aba afite icanga, ya makuru tuba twakuye kuri tele, anariyo mpamvu tuje muri studio gitaraganya kugira tukugezeho amakuru agiye atandukanye. Rero reka twuse cyane tutabatindiye tubabwire ko ikibuga cyaje kuba cyacurama mu buryo butandukanye, aho ku ruhande rwa M23 twavuga ko ari inkuru ibabaje. Kugeza ubu ngubu haravugwa amakuru avuga ko mu rukerera rw'iri joro haje kuba hagabwa igitero kigabwa ku ngabo zo mu mutwe wa M23 bikozwe n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC hamwe n'ihuriro ry'imitwe igiye itandukanye. Imitwe tumenyereye nka Mayi Nyatura, FDLR, Rudurunana ndetse n'abawazarendo, abacancuro b'abazungu ndetse na Sadeke biri kumwe. Kugeza ubu ngubu hakaba harimo gushya ahagana Ishasha. Kugeza ubu biravugwa ko ibiro ndetse n'utugari ndetse n'imidugudu ndetse n'amazagiye atandukanye y'inyubako za leta byabashe kuba byatwikwa, n'imisire ndetse n'ibisasu byo mu bwoko bwa sifo byabashe kuba byaterwa n'igisirikari cya DRC cyangwa se cya leta ya Kongo. Kugeza ubu ngubu hari hamaze iminsi M23 igenzura imidugudu igera kuri 100 ndetse n'uduce tugiye dutandukanye Bunagana, hariya Ishasha, umupaka uhuza DRC ndetse na Uganda. Hari hamaze iminsi rero harimo kugenzurwa na M23 ndetse n'indi midugudu igiye itandukanye irimo kugenzurwa n'uyu mutwe. Kugeza ubu ngubu ibintu byaje kuba byahindura isura, dore ko DRC ndetse n'iryo huriro ry'iyo mitwe igiye itandukanye babashiye kuba bategura igitero simusiga. Ubu tuvugana hakaba harimo kuba rwindi nkuru kuko M23 yabashiye kuba yasubira inyuma. Ni inkuru mbi rero ku bakunzi ba M23 ku gitero cyagabwe na DRC n'iryo huriro ry'iyo mitwe, aho agana mu rukerera haje kuba haterwa ibisasu ndetse hakaza kuba hazanwa n'izindi ndege kabuhariwe zikabasha kuba zagota aho M23 yari yabashe kuba yakigabiza cyangwa se kuba yafata. Kugeza ubu ngubu M23 bikaba bivugwa ko habashije kuba hakomerekamo abasirikari bagiye batandukanye, aho DRC yazanye indege zayo zo mu bwoko bwa CHC 52 ndetse na bya Void ndetse n'ibifaru bigiye bitandukanye, ibisasu byo mu bwoko bwa sifo, rocket grenade zimwe zo mu Budage tumenyereye kumva mu ntambara zo ku mugabane w'Uburayi, ndetse abasirikari ba Afurika y'Epfo ndetse abarundi benshi cyane. Abo basirikari bose iryo huriro ry'izo mitwe ndetse n'ibyo bisasu bikaba byari byitabajwe mu kugira ngo bigarurire umujyi wa Ishasha n'uduce dutandukanye duturiye uwo mujyi. Ibi ngibi rero byakozwe ngo mu buryo bwo kwihimura, mu rwego rwo kwihimura ku mutwe wa M23, aho M23 itabashije kumvikanaho rumwe n'agahenge kari katanzwe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya DRC. Ni agahenge kumvikanweho hagati y'abayobozi bagiye batandukanye mu nzego za leta no mu bya gisirikari, aho bahuriye i Rwanda muri Angola bakabasha kumvikana agahenge kagera ku minsi 15 ko kumanza kwegeranya ndetse no guha ubufasha abanyekongo babashe kuba bahungira mu duce dutandukanye. Ariko nyuma yaho gatoya ibingibi M23 ntiyabashije kubikozwa, ahubwo yo yafashe ya mbere mu gukomeza kugenda igaba ibitero ku ngabo za MONUSCO ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo,
anariyo mpamvu yatumye M23 yigarurira umujyi wa Ishasha ndetse ikabasha gufata n'umupaka uhuza Ishasha na Uganda. Ubwo nyine ni mu burengerazuba bwa DRC na Uganda. Kugeza ubu ngubu bikaba bivugwa ko iki gitero cyateguwe mu kugira ngo babashe kongera kwisubiza uyu mujyi wa Ishasha. Aho ni ku ruhande rw'ingabo za DRC FARDC. Kugeza ubu ngubu rero M23 ikaba igeraniwe n'indege ndetse n'ibyo bisasu bigiye bitandukanye. Aho tuvugana ubu ngubu urugamba rukaba rugikomeje gukara, aho bivugwa ko hamaze kuba hagwamo abasirikari bagera kuri 23. Amakuru atugeraho aka kanya. Kugeza ubu ngubu ibintu bikaba byabashije guhindura isura. Reka tukubwire ko rero nyuma y'ibi ngibi aho indege ndetse n'ibifaru byabashe kuba byahagera, umuvugizi wa M23 Wiringoma ndetse na Lawrence Kanyuka, Lieutenant General Sultan Makenga ndetse utibagiwe na Colonel Nanga, kugeza ubu ngubu bahise bajya ku rukuta rwabo rwa X barandika bavuga ko nyuma y'igihano cy'urupfu, urupfu rugiye kwerekeza kwa Kisekedi. Amagambo atangaje ndetse ateye n'ubwoba aba bayobozi ba M23 babashe kuba batangaza, anariko leta ya Kisekedi cyangwa si abari hafi ya Kisekedi mu bya diplomasi no muri politike ya kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bafashe nk'amagambo akomeye ndetse amagambo y'urwango atandukanye. Kugeza ubu ngubu bikaba bivugwa ko aya magambo ashobora kuba yarakaza Felix Antoine Kisekedi, akabasha kuba yakemera akatanga n'igihugu cye, ariko uyu mutwe wa M23 ntube wabarizwa ku butaka bwa hariya muri Kongo. Kugeza ubu ngubu Felix Antoine Kisekedi ahora avuga ko ntiyahwemye kuvuga ko we atazaganira na M23, ariko ugasanga biteye urujijo. Mu minsi ishize twumvise inkuru avuga ko we yishimiye ibiganiro hagati y'u Rwanda ndetse n'ingabo ze cyangwa se leta ye, ariko akavuga ko atagomba kuganira n'ingabo za mu mutwe wa M23. Kugeza ubu ngubu rero haravugwa amakuru agiye atandukanye ko uyu muperezida Felix Antoine Kisekedi Kirombo, bivugwa ko umugongo cyangwa se urutirigongo aho amaze iminsi agwariye i Buruseli mu Bubiligi, biravugwa ko atabashije gukira neza, ashobora kuba yakongera kwerekeza i Buruseli. Reka tukubwire ngo ku rugamba turacyahakubereye. Wicyo ukora ni ugukanda subscribe maze tukazajya tubasha kubana gatanu kuri